I veliki pozdrav ti Pro Gamer, ljudi, došli u novi klip. I to je serijal gdje smo radili, znate onaj video, ako ste gledali, jučer sam ga objavio sa mojim prijateljima. I danas ćemo otvarati pekove u Wi-Fi 17 mobitel. Ok, idemo. I Legend u prvom peku, i to je Pauleta i Santika Zorla. Lenorer Delort. Dobro. Movember, ne, Rodriguez. Dobro, bar je Movember. Prva kartica moja, Movember. I ovo je Orellana. Ide Bakambu, ja mislim. Da, Bakambu. Okej. Opet sigurno. Igrali smo protiv Islanda, bili ako se gleda utakmicu, svi znate 2-0 smo dobili zbog našeg Super Brozovića. Bilo je pitanje ako će uopće igrat, u Interu ne igra uopće baš, a sad je Hrvatsku doveo na prvo mjesto na tablici 10 bodova i vjerovatno ćemo, sigurno ćemo, igramo u trećem mjesecu po Ukrajine. Noer! To, Noer. To. I ovo je Jups. I umrsava Aleksandar. Ne, ovo je reklama. Che non specca. Nešto non specca. Ok, najbolje za sada nam je Noer i ona legenda Pauleta, mislim da. I ovo Kurto, hoće biti Kurto. Kako nas hoće danas golmani. Najbolji golman na svijetu. Cancello. Ok. Botland. Dobro. To give all you need, yeah. Nobody's trying to take you away from me. There's no point in breathing on. Okay. Rather have you on my lips. I am the What would you do if somebody tried to hit me? Be my Kim K, don't let no one tell us with me. I got all these feelings, emotions for you, and I don't know what to do. I'm at a loss on my words, it's no biggie. I'm rich, homie, quantity, better than what I'm giving you. The quality of my love is something that you can use. Wanna see us in peace, acting like we don't see it. Wanna copy us all like Donald Trump wiping speeches. If you feel you're sinking, I will jump right over it. Cold, cold water for you. And all the time may take us to different places. I was Bianche. And I
Pedro. Rosa. Otvorit ćemo još 5 peka. To će biti to. Ok. Broj 5. I Kadli. Drugi pek. Evo ga Brozoj. Mira Vuk na vrata. Kako smo pričali o njemu, kako je protiv Islanda. Sada da pobjede, evo ga. Treći pek. Osvaji. Ronaldo. I tebe. I zadnji pek. Sad još ćemo jedan otvoriti. Pegulje. I još jedan. I Karas. Ok, to će biti to od tog klipa. Evo se sviđa. Stavite like, ako ste mislili subscribe-ali na kanal. Subscribe-ajte se, šerujte dalje, šaljite prijateljima. I ništa, vidimo se u idućem klipu. Do tada, veliki pozdrav!